Turgunay же bunu karab. Men al kızdı körelekmin. Bularını ança koyup jirem. Oşol emgek kılıp alıp çıkkan saltanat Beyşehir'in menен geçtişke. O kız kayakta körgösün. Sen onu de. Hani men hali körelekmin o жазганымды ya, o kızın özünü ya, jakın arada körgönüm yok desem. Şol adam şehirde oturat eken. Urmatullar, jakşılıkты söz menen, makala menen, slayd menen жеткизиш керек. Көз алдыда эле айтпастан. Ana şu kız, mana şu atını meyde Asel eken. Üstürüp koyçu. Batken tanını alıyor. Anam bari izlep dursam özüm körбөкмүн. Men narında ayttım, jakында keldim Bişkектен. Görsem действительно öte bağlı malumattарды. Rahmat Asel. Ana bunun bir dagı dostu var. Bayağı ayttım Saltanat деген. Karаңыздар, азыр özü yeni mektebi ayem deydek Batkenden baştalgаны menen, Азыр бул таластан эң күчтүү эме менен кетип атат. 400'e жақын видеоролик слайдты жасап, ошо кызга дагы Салтанат үчүн да бир кол чабырабыз айтат. Эгер менин видеоролик китептеримди слайд кылып чыгарсам, лейлекти мактайт да, Баткенди мактайт да дейт. Ол Кыргызстан о башында турат, таласта. Анан Айда деген, Элзат дегендер, Айда ол нарында, Элзат чүйдө турат.